Ebola. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikimenyetso cya kabiri kitwereka ko imperuka yegereje. Ikimenyetso cy'indwara zikomeye n'ibyorezo. Havugwa ko hazabaho ibyorezo n'indwara zikomeye zishobora gukwira ku isi yose, zigateza ubwoba n'urupfu rw'abantu benshi. Ibyo tubisanga muri Luka igice cya 21:11, aho bavuga ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibitutsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Hazabaho imitingito ikomeye n'inzara n'ibyorezo ahantu hatandukanye. Ibi bigaragaza ko ibyorezo n'inzara bizaba byinshi ku isi. Muri Bibiliya havuga ko hazabaho inzara n'indwara ku isi mbere y'imperuka, nk'uko twabisomye muri Luka igice cya 21:11, aho batubwira ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibitutsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Twareba ingero zimwe z'indwara ndetse n'ibyorezo ku isi ahantu hatandukanye. Twahera nko ku cyorezo giheruka cya vuba cya COVID-19 cyatangiye muri 2019 kikagera mu 2023. Cyatangiriye mu Bushinwa, cyakwirakwiye ku isi yose, cyateye urupfu rw'abantu benshi kandi gihagarika ubuzima bw'isi. Hajeho n'icyorezo cya Black Death cyabaye hagati y'umwaka w'1347 n'umwaka w'1351, cyishe abantu babarirwa muri miliyoni nyinshi ku isi, cyane cyane mu Burayi. Mu biganiro byabanje twagikozeho icyegeranyo cy'uburyo ariko ari naho havuye imvugo ya God bless you and bless you, mu buryo bwo guhumuriza abantu. Icyo cyorezo cyari ibicurane, twakwita ko byari ibicurane by'ingutu, aho uwisamuraga wese yabaga afite ubwoba ko birwaye. Haje no kuzaho inzara yiswe Great China Famine, yabaye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni inzara ikomeye cyane yabaye muri China hagati mu 1959 n'1961. Ni imwe mu nzara zikomeye cyane zabaye mu mateka y'isi. Abantu miliyoni nyinshi bapfuye kubera iyo nzara. Great Chinese yahitanye abantu hagati ya miliyoni 15 na 45. Akenshi bavuga ko ari hafi miliyoni 30. Impamvu zateye iyo nzara yatewe n'ibintu byinshi byahuriranye, harimo politiki ya Great Leap Forward yatangijwe n'uwita Mao Zedong. Icya kabiri cyayiteye kwari ugushyira hamwe imirima mu makoperative manini byagabanyije umusaruro. Ikintu cya gatatu cyateye iriya nzara yari raporo y'ibinyoma ku musaruro w'ibiribwa, zatumye leta ifata inshingano nyinshi. Ibihe bibi by'ikirere, ikindi cyari igihe kibi cy'ibirere bimwe mu gihugu. Icyatumye bimwe mu nzara zikomeye zabayeho ku isi, yabaye mu gihugu gifite abaturage benshi cyane. Bivuga ko kuva na kera na kare Ubushinwa bwamye bufite abantu benshi. Politike ya leta zagize uruhare runini mu kugabanya umusaruro w'ibiribwa. Amakuru ku nzara yari agenzurwa cyane icyo gihe. Habayeho n'indi nzara yo muri Ethiopia, yabaye muri Ethiopia mu mwaka w'1983 kugeza mu 1985.
yamenyekanye cyane ku isi kubera amashusho n'amakuru byerekanye ubukene bukabije n'abantu benshi bapfa bazira inzara yahitanye abantu bagera hagati y'ibihumbi 400 na miliyoni. Uko tubizi, iyo berekanye abantu bishwe n'inzara inshuro nyinshi berekana Abanya-Ethiopia, bivuga ko ari yo nzara iheruka ya vuba cyane. Impamvu zateye iriya nzara yo muri Ethiopia ni impamvu nyinshi. Hari amapfa akomeye mu majyaruguru ya Ethiopia. Icya kabiri yari intambara imbere mu gihugu hagati ya leta n'inyeshyamba. Indi mpamvu yari politiki za leta ya gisirikare yayoborwaga n'uwita Mengistu Haile Mariam. Indi mpamvu ya kane yari gahunda zo kwimura abaturage ku gahato. Icyo gihe isi yose yamenye iyo nzara, yatumye habaho ubufasha bukomeye mpuzamahanga. Habayeho indirimbo y'igikorwa cyo gufasha cyitwaga Live ID, cyakusanyaga amafaranga menshi yo gufasha abari bashonje. Ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga byohereje ibiribwa n'imfashanyo muri Ethiopia. Ikindi cyorezo cyabayeho ni icyorezo cya virusi ya Ebola. Cyabaye cyane mu bihugu bya Afurika y'Iburengerazuba, cyateye ubwoba ku isi kubera uko cyicaga vuba. Ni icyorezo gikomeye cyandura vuba cyane kandi cyica abantu benshi, kibasiye cyane ibihugu byo muri West Africa no muri Central Africa. Ibihugu byibasiwe cyane na Ebola ni ibihugu nka Democratic Republic du Congo. Igihugu cyagiye kigira ibyorezo byinshi bya Ebola kuva yavumburwa mu 1976. Guinea niho hatangiriye icyorezo mu bihumbi 2014. Hazaho Liberia yagize abantu benshi bapfuye muri icyo cyorezo. Hazaho Sierra Leone, kimwe mu bihugu byibasiwe cyane kuva mu bihumbi 2014 kugera muri 2016. Haza na Uganda, hagiye haboneka ibyorezo bya Ebola inshuro nyinshi. Haza Sudani, aho haboneka ubwoko bwa virusi ya Ebola bwa Sudani. Haza Gabon, yabayemo ibyorezo mu myaka 1990. Hakaza Republic of Congo, nayo yahuye n'icyorezo mu bihe bitandukanye. Haza na Nigeria, habayeho icyorezo mu mwaka wa 2014 ariko gihita kirangira. Haza n'igihugu cya Mali, nayo yagize abantu bake banduye mu 2014. Ibi byorezo n'inzara byagiye bibaho mu mateka, ariko hamwe bavuga ko biziyongera cyane mu minsi ya nyuma y'imperuka nk'uko Bibiliya ibivuga. Tumaze kubona ko turi mu minsi ya nyuma kandi ibimenyetso tugenda tubibamo byanatangiye kandi bigenda bikomeza kwiyongera, tukiragiza Imana kwiyongera gusaba igihugu bwenge twirinde guhemukirana cyangwa kwanga kubabaza bagenzi bacu, abandi n'ibyorezo n'intambara n'indwara bizashira, kandi ko urukundo rwawe ruzatuyobora kugeza ku munsi wa nyuma. Data byose tubigusabye twizeye mu izina ryawe ryera. Amen.